čuli smo šta su Mick Wallace i Peter Sijarto rekli. A generale, koja je poenta naoružavanja Evrope ako se ne boji Rusije? Ovdje mi možemo slobodno reći da na vlasti imamo globalističke elite koje ne dele vrednosti i, da kažem, slobodno suverenog sveta i sve ono što većina danas sveta želi, jeste da se oslobodi od tog jarma kolektivnog zapada i od nadmenog uticaja briselskih političara koji vide Evropu u nekom novom ratu za 3-5 godina. To je njihova konstanta prethodne ratne politike i još za vreme Bajdena, kad su bili saglasni u tome da treba dati sve što treba i novca i sredstava da se pobedi, rasparča Ruska federacija pod plaštom i javno, zvanično govoreći da se odbrani Ukrajina. Nije njima Ukrajina cilj, oni su stvorili, nacifikovali Ukrajinu da bi ostvarili svoj strateški cilj, izolaciju i razbijanje Ruske federacije. Nažalost, što gro te briselske administracije ni danas ne menja mišljenje. I pored Trumpa i jedno vreme kad je Trump javno govorio o drugačijim stavovima i sistemu vrednosti nove Amerike, da im je Amerika na prvom mjestu, uspevali su da ga vrate u svoj tabor, posebno posle dve njegove posete i razgovora sa kraljevskom, da kažem, vlašću i sa premijerom, da Britanija, a tradicionalno je uspevala da utiče baš na Sjedinjene Američke Države i sada preko Evropske unije i ovih članica ponovo vuče Ameriku nazad u svoje naručje. Oni bez Amerike ne znaju i ne mogu, iako im je Trump govorio, pa eto, vi Evropljani u NATO i Evropskoj uniji možete, ako želite, ratujte sa Rusijom, mi možemo vam pomoći oružjem, opremom, nešto obavještajnim izviđačkim sistemom, ali nećemo učestvovati direktno na kopnu u tom ratu, niti u neposrednom sukobljavanju. Mislim da neće doći do promjene te strategije globalista, Evropljana i u redovima briselske administracije plus Velika Britanija, sve dok ne dođe do jednog velikog iskušenja ili brzog vojnog poraza, brzog relativno, Ukrajine i ukrajinskih oružanih snaga i vojne kapitulacije i nametanja volje Ruske federacije u smislu bezbednostnih garancija i ostanka Ukrajine ne kao anti-Rusije, nego Ukrajine koja će promeniti sistem vrednosti, koja će sama progoniti naciste, fašiste koji su bili dominantni, a i sada su dominantni u redovima ukrajinskih oružanih snaga. I tako vidim i Evropljani da bi se jedino tad opametili. Mnogi od njih imaju neke iluzije da mogu neposrednim prisustvom svojih vojski na ukrajinskom tlu promeniti situaciju, što naravno neće moći da se desi i pored ratobornog ponašanja Francuske, Britanije, u dobroj meri i Nemačke. Oni kada dođe do toga da preispitaju šta mogu od kopnenih jedinica uputiti da budu kao NATO snage, onda posle te analize vide da ne mogu ništa učiniti ozbiljno, pa prelaze na onu dimenziju ako se potpiše mirovni sporazum, da oni daju tu svoje mirovne snage, što mislim i da jeste jedna velika iluzija njima koji su stvorili ovaj rat, koji su pripremali Ukrajinu za rat, dati sad da nadgledaju takav nekakav mir. Mislim da je iluzorno to, Ruska federacija nikad neće dozvoliti, naće drugačije mehanizme nadgledanja mira, a i drugo, jedna globalna sila kao što je Rusija, dovoljno je da njena reč garantuje i liniju gdje se završava granica Ruske federacije, da neće biti povređena ni u kom smislu, a s druge strane ne treba tu prisustvo nikakve takozvane evropske vojske, jer to je očigledno vojska novog četvrtog rajka i u političkom smislu mi u rečniku, u pojmovima ne vidimo veliki napredak u odnosu na ono
nacističko vreme, kako je Hitler gledao na novu Evropu i kako je on u svojim redovima vojske imao još kontingente 20 nacija kada je išao na Sovjetski savez. To sanja i dan danas Velika Britanija zajedno sa Francuskom pa i sa Nemačkom, jer Nemačka se budi u nekom smislu revanšizma, sve ono što je izgubila u Prvom i Drugom ratu, misli da može da dobije zajedno sa NATO-om i sa Evropskom unijom koja je bila pod njenom kontrolom.